Мен 20 жыл мигрант болуп жүрдүм. Анан Садыр Нуркоюшевичтин обращениясында жанагы асман шаары, бияка инвестиция ошол эмелердин баарын угуп, жакшынакай үмүттөнүп келгем бияка. Эми 20 жыл мигрант болуп келип, азыркы убакытты карап, ситуацияны карап дегендей, азыр билбейм. Бир гана ишенич Садыр Нуркоюшевич эле болуп калды. Бүт эле соттун баары все сверху деп по указанию сверху. Ошол эми жакшылап карап көрүшүнчү ошол эле сунуштар. Эгер такыр эле болбой сот чечим чыгарып, жериңиздерди тартып алып койгон болсо, эмне кыласыз? Мен онкобольной ишимин. У меня как бы очень просто, как бы я за близких очень сильно переживаю. Я как бы через себя это все как бы прошил. Я лучше ак үйдүн түбүнө ошо өзүмдү просто жок кылып эле чыгайм. Эмне кылам? Башка эле жок. Башка эле жок. Никого не буду убивать, никого ничего не буду делать. Я сам себе руки наложу и все. Мне вот честно сказать, параллельно.